Pojavio se svedok davno prošlog vremena. Samo je puč mogao da spase Jugoslaviju. Admiral Mamula jedini je živi načelnik Generalštaba JNA. Nadživeo je sve sledeće godine puni 100 godina. Jedini živi načelnik Generalštaba JNA i savezni sekretar odbrane SFRJ, admiral flote u penziji Branko Mamula, sledeće godine punio okruglo 100 godina. On se borio u Drugom svetskom ratu, naživeo je ne samo svog maršala i savremenika Josipa Broza, nego i zemlju koja odavno više nema, a za koju tvrde da bi opstala da je 1980. godine, kada je umro Tito, vlast u SFRJ preuzela Narodna armija. Pre 10 godina javno je na televiziji izneo svoje mišljenje da vojno rukovodstvo JNA snosi odgovornost što nije izvršilo državni udar koje bi tada sprečilo raspad Jugoslavije. Mamula je tada rekao da je JNA u jednom trenutku bila sposobna da proizvede i nuklearno oružje. Admiral flote, koji je bio načelnik Generalštaba JNA od 79. do 82. tada bez dlake na jeziku rekao, a i napisao u svojoj knjizi Slučaj Jugoslavija, da vojno rukovodstvo snosi odgovornost što nije izvršilo vojni udar. Mlađi ne znaju ko je on, ali oni stariji vrlo dobro pamte i njega i njegovu poziciju na čelu JNA. Rođen je 30. maja 1921. u Slavskom polju u okolini Virginmosta. Godine 42. Ustaše su mu ubile majku, brata i 2 sestre. Kao mlad skojevac ušao je u Drugi svetski rat već na samom početku 41. a član komunističke partije postao je već 42. Bio je i politički komesar bataljona, brigade, pomorskog obalskog sektora i pomorske komande Severnog Jadrana. U ratu je zaradio čin potpukovnika. Od tada počinje uspon njegove vojne karijere. Završio je Višu pomorsku akademiju JNA i kurs operatike JNA. Bio je politički komesar flote i pomorske zone, načelnik operativnog odeljenja komande Jugoslovenske ratne mornarice, pomoćnik komandanta ratne mornarice, načelnik uprave ratne mornarice, komandant vojno-pomorske oblasti i pomoćnik saveznog sekretara za narodnu odbranu SFRJ. Na internetu se može pročitati i da je 10. jula 1979. do 5. maja 1982. obavljao funkciju načelnika Generalštaba JNA, a od tada do 15. maja 1988. funkciju saveznog sekretara za narodnu odbranu SFRJ, a što bi se danas reklo ministra odbrane. U čin admirala flote JNA unapređen je 83. a maja 88. je penzionisan. Nosilac je partizanske spomenice i mnogobrojnih jugoslovenskih odlikovanja. Ordenom junaka socijalističkog rada odlikovan je 22. decembra 1985. godine. Nosioc je silnih domaćih odlikovanja od stranih, tu su francuski nacionalni orden Legije časti u redu velikog oficira, poljski partizanski krst, sudanski orden Republike Sudan drugog reda, italijanski orden za zasluge Republike Italije u redu velikog oficira, nepalski orden Gurkove desne ruke prvog reda, indonežanski pomorski orden prvog reda, tunišanski orden Republike Tunis drugog reda, grčki orden časti drugog reda, austrijski veliki srebrni orden sa lentom i jordanski orden za vojne zasluge prvog reda. U biografiji mu piše da je oženjen Mirjanom Mamulom na mestu načelnika Generalštaba JNA. Prethodnik mu je bio Stane Potočar, a naslednik Petar Gračanin. Na mestu saveznog sekretara odbrane nasledio je Nikolu Ljubičića, a funkciju je predao Veljku Kadijeviću. Mamula je pre 10 godina u razgovoru za crnogorske medije rekao da je za vreme Tita zbog javnog saopštavanja ocenjao stanju u državi drastično različitih od onih koje je iznosilo državno i partijsko rukovodstvo. U jednom momentu izgledalo moguće i njegovo hapšenje. Opisao je jedan sastanak u Karađorđevu pola godine pred Titovu smrt. Na poslednjem sastanku državnog i vojnog vrha kome je prisustvovao i sam Tito u Karađorđevu 21. decembra 1979. uoči dana armije, Mamula je saopštio da je stanje u društvu loše i puno opasnosti po međunacionalne odnose. A na pitanje da li je Tito delio takav stav, odgovorio je na neki način da. Mi smo znali da on zna ono što sam ja u tom referatu tada saopštio, ali nam je bilo stalo da svoje stavove javno saopšti. To se međutim nije dogodilo. Maršal je sedeo, saslušao i počela je diskusija, ali niko nije niti podržavao, niti se suprotstavljao onome što sam rekao. To su bile više manje činjenice kojima se nije bilo lako suprotstaviti. Do 1991. godine živeo je u Opatiji, ali je posle proglašenja Hrvatske nezavisnosti i početka građanskog rata prešao u Kotor. Danas živi u Seljanovu, opština Tivat u Crnoj Gori.
Pre 20 godina objavio je knjigu Slučaj Jugoslavija. Na pitanje kako je izabrao Crnu Goru, on je rekao da je sa svog Korduna odavno otišao, a da Beograd više nije podnosio jer je to veliki grad, a to je za mlade, a ne za njega. Ja sam mornar i među Crnogorcima. Našao sam mnogo prijatelja, a moguće i da su moji nekada davno potekli odatle. Rekao je Mamula i doda da je Crnoj Gori ulazak u NATO možda ostao kao jedina opcija. On je rekao i da mu se čini da je tu u Crnoj Gori pronašao najviše vrednosti za koje su on i njegovi saborci nekada se borili.